Tomić i Ibrahim Murati se druže. U slobodno vreme popiju kafu zajedno. Razgovaraju o nauci, umetnosti pa i o politici. Ne govore istim jezikom, ali im ta činjenica ne predstavlja problem u komunikaciji. Obojica govore engleski jezik, raspolažu dobrim fondom grčkih reči i naravno, jedan od drugog uče i srpski i albanski jezik. Scene koje gledate nisu snimljene u Prištini, već u Solunu na tamošnjem američkom koledžu, gde obojica privode kraju studije na odseku za diplomatiju i međunarodno pravo. Ako ste pomislili da je ova priča dokaz da Srbi i Albanci mogu zajedno samo negde daleko od domovine, onda ste pogrešili. Priča o Ivanu i Ibrahimu je dokaz da nam nedostaju kontakti i da na tome treba raditi. A onda, kada se ljudi iz raznoraznih razloga nađu zajedno, onda i nije neki problem. Prevazići predrasude, srušiti barijere i kao normalan svet razgovarati sa komšijom, učiti zajedno i sa njim, zašto ne, i drugovati. Jako je bitno što sve to nalazimo u jednoj ovakvoj zajednici, pošto imamo prilike da budemo ovde i sa Albancima i sa ljudima sa celog Balkana i na taj način vidimo koliko smo mi u stvari slični. Život u Solunu je veoma dinamičan i ne dozvoljava da razmišljamo o stvarima koje se ne odnose na studije. Mi smo zajednica koja se lako prilagođava. Mi smo sa Balkana, imamo različite istorije, ali ovde smo svi isti. Američki koledž u Solunu je institucija koja se sem duge tradicije može pohvaliti kompetentnim naučnim kadrom, programima koji prate savremene trendove u svim oblastima života i rada, prilično bogatim beletrističkim i naučnim fondom knjiga, studentima koji dolaze sa svih kontinenata, a ono na što su posebno ponosni je činjenica da deluju kao porodica u kojoj nema trvenja na nacionalnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi. I think it's one of the most important things in education. Mislim da je najvažnija stvar u obrazovanju, upoznavanje drugih kultura, jer u obrazovanju učite o novim temama, o novim stvarima, ali to je samo polovina realnog života. Druga polovina je razumevanje drugih ljudi i razumevanje različitih kultura. Ovde zaista imamo veliki broj američkih studenta, imamo studente širom Balkana i u okruženju gde se saradnja dešava, gde svi rade stvari zajedno i dele i uče jedni od drugih. To je vrlo plodno okruženje za međunarodne odnose. Ne samo u diplomi, već i u našem svakodnevnom životu. Not only in our major, but in our everyday life. I would say the message that the ACT sends to the students in Kosovo. Ja bih rekao da je poruka koju šalje američki koledž u Solunu za studente na Kosovu i širom sveta u cijelini je poruka saradnje, poruka međusobnog poštovanja i udružiti snage zajedno za svetliju budućnost. To je veoma važno za nas i veoma je važno da naši studenti dobiju tu poruku, da kada diplomiraju postanu pojedinci koji transformišu svoje zajednice. So when they graduate and they go out in the community, they become the individuals, they transform their communities. U drevnoj Grčkoj, preko koje su krstarile mnoge vojske, a nju samu ne bez razloga zovu majkom civilizacije, mnogo je građevina, iskopina, koje podsjećaju na period od pre srednjeg veka. Svakako građevina na koju je Solun ponosan je i američki koledž, koji od osnivanja pre 130 godina okuplja studente iz svih delova sveta. Koledž je u svojoj istoriji uknjižio čak 3 rata i samo zahvaljujući američkoj zastavi ostajao pošteđen od osvajača. Interesantno je da ova institucija i u ovom vremenu drži primat po interesovanju, iako u samom gradu postoje brojni fakulteti. I cannot imagine a reason why someone would not come and study at the ACT. Ja ne mogu da zamislim nekoga ko ne bi došao da studira u ovom gradu. Ovaj grad je prilično modern, veliki i mali u isto vreme, na samoj obali mora sa odličnim okruženjem, pravi grad koji živi 24 sata. Živeo sam u Njujorku 3 godine i mogu vam reći da je Solun pravi 24-časovni grad. Američki koledž u Solunu je institucija koja je deo Anatolija koledža koji postoji više od 130 godina i ima kumulirano iskustvo u obrazovanju koje počinje u vrtiću i završava se diplomskim studijama. Indeed, Thessaloniki it is a university city.
Zaista, Solun je univerzitetski grad. Ima koledž, studente, ima nekoliko akademskih institucija, javnih i privatnih. Tako da bih rekao da ima istoriju u službi studentima i da se istorija nastavlja čak jača nego ikad ranije. Posebno na američkom koledžu u Solunu, koji je istinski međunarodni koledž. Institucija koja ima studenta ne samo iz Grčke, ne samo iz SAD-a, već iz mnogih evropskih zemalja. Tako da bih rekao da nastavljamo tradiciju u privlačenju studenta u Solun. I would say this is a very strong, we are continuing on a very strong history in attracting students here in Thessaloniki. Koledž ima svoje izvore prihoda, a u sve to plaća se i školarina. Za dobre učenike to i ne mora biti prepreka, s obzirom da se uspeh u srednjoj školi kod prijavljenih kandidata na koledžu vrednuje, pa se kao u slučaju Ivana Tomića cena školarine može sniziti čak i za 80%. Fakultetska stipendija je jedan od razloga zbog koga se je Ibrahim zainteresovao za Solun i ovu školsku ustanovu. Čuo sam od prijatelja koji je bio ranije ovde. Čuo sam za studentske stipendije. S obzirom da je ovaj koledž priznat u Sjedinjenim Američkim Državama i u evropskim institucijama, smatrao sam da je dobra prilika za mene. Studiram ovde od 2010. Na osnovu uspeha iz srednje škole, moj prosjek je bio negde oko 4,6 iz srednje škole. Na osnovu toga sam dobio 70% pokrivanja troškova što se tiče glavne školarine. Godinu dana kasnije sam dobio još 10% finansijske pomoći zbog toga što mi je samo otac zaposlen u porodici. I sa tih 80% moja porodica je uspevala nekog iz svoje ušteđevine da plaća sve te dažbine ove 4 godine. S druge strane, ja sam provodio svoje leta u inostranstvu, radio sam u Grčkoj i Americi preko leta i tako sam na neki način pomagao svojim roditeljima. Svake školske godine sa američkih koledža na ovaj u Grčkoj dođe po 100 studenta na dodatno doškolavanje u trajanju od jednog semestra i to je prilika da se razmene iskustva kolega iz Evrope, Balkana i onih iz Amerike. Ta poznanstva i razmena iskustava su i jednima i drugima od velike koristi za buduće obrazovanje ili za konačno opredeljenje u vezi sa budućim planovima diplomaca sa ovog koledža. Koledž je institucija koja je vremenom usklađivala svoje smerove sa potrebama tržišta. Trenutno se na fakultetu osposobljavaju kadrovi za menadžment, marketing, digitalni marketing, preduzetništvo, međunarodno poslovanje, finansije, engleski jezik, diplomatiju i međunarodne odnose. If you want to study something and if you want to claim an understanding of what's happening, Ako želite da studirate nešto, ako želite da utvrdite saznanje o tome šta se dešava, bilo bi poželjno da budete na prvoj liniji i reći evo kako diplomate rade u stvari. To je ono što oni rade. I to poredite sa onim što se dešava kada profesor ulazi u učionicu i priča vam o nečemu što nije nikad video. Ne postoji bolji način da naučite nešto nego kada ste blizu akcije i vidite svojim očima šta se dešava. Tako ćete moći da donesete svoj sud o kvalitetu pojedinca koji vas uči i kvalitetu programa. Ja bih rekao da je to prednost koju imamo. To proizilazi iz činjenice da je ovo američka institucija, postoji američka tradicija praktičnog učenja i imamo izuzetno inteligentne studente koji žele da nauče, koji su motivisani, a ako nisu zadovoljni onim što ja učim, ja kažem izađite i saznajte sami šta se dešava. Tako da bih rekao da je to osnova u kojoj ja predajem diplomatiju. So I would say that's the basis upon which we teach diplomacy. Čak i površne informacije o američkom koledžu su dovoljan razlog budućim brucošima da se zainteresuju za instituciju koju akredituju sem Grčkog ministarstva prosvete, Američka agencija za akreditaciju, Udruženje škola i koledža iz Amerike, a validnost svih smerova na koledžu priznata je i od strane univerziteta u Walesu u Velikoj Britaniji. Svakako dovoljan razlog da se ne odoli iskušenju, ali u isto vreme i razlog za strepnju kako se snaći na koledžu sa predznanjem sticanim u školama na Kosovu posle ratnih sukoba. Pre nego što sam došao ovde, bio sam na privatnom univerzitetu na Kosovu, ali s obzirom da kosovske institucije imaju problema sa akreditacijama, mislio sam da je bolje doći ovde zbog tradicije američkog koledža u Solunu. Odlučio sam se za ovaj koledž zbog kvaliteta državnih i privatnih fakulteta na Kosovu. Prilagođavanje američkom sistemu studija je bio mali problem, jer sam navikao na sistem školstva na Kosovu.
U prvom semestru sam imao malo problema, međutim sada sam navikao, sve je u redu, jer Grčka je na Balkanu, ne razlikuje se mnogo od drugih balkanskih kultura. Bilo je lako da se adaptiram na studentski, ali i na društveni život u gradu. Ja sam naravno razmišljao o tome da idem ili u Mitrovicu ili Beograd da studiram, međutim shvatio sam da bih tamo možda bio samo broj i da njihov sistem rada možda ne odgovara ovome što ja zastupam i ono čime bih ja htio da se bavim u životu i da to obrazovanje jednostavno mene ne bi dovelo gde sam ja sada. Čini se da se u vremenu opšte krize, koja se u najdrastičnijem obliku manifestuje upravo u Grčkoj, opada interesovanje budućih studenata za poslove u oblasti menadžmenta. Svakako da je prateća pojava krize porast nezaposlenosti, čak i onih kadrova sa diplomama prestižnih naučnih institucija u svetu. Ono što smo čuli na koledžu u Solunu demantuje strepnje onih koji strahuju da sa ovdašnjom diplomom nemaju perspektivu. Recently, in fact, last week we had Nedavno, prošle nedelje imali smo nekoliko studenata, zapravo jednog studenta iz Srbije koga je intervjuisala grčka kompanija za posao. Dakle, postoji mogućnosti ovde, postoji šanse u preduzećima, državnim firmama koje se privatizuju i u nastojanju da postanu konkurentniji, oni traže specijalizovane i obrazovane studente da rade u tim firmama. Tako da postoji potencijal. Ali uglavnom postoji mogućnost za zapošljavanje u celom svetu. U Grčkoj postoji veliki trend u započinjanju sopstvenog biznisa i mnogi studenti to upravo i rade. Juče sam prisustvovao jednom događaju u centru grada u Solunu gde se predstavlja novi biznis i svoje nove ideje i kako se razvija i zarađuje. To je vrlo ohrabrujuće. Bilo je preko 150 ljudi. Dakle, jedan od puteva je put preduzetništva. 150 people, and they were all participating. So one pathway is the pathway of entrepreneurship. Tokom čitavog mog školovanja ja sam, kao što sam već napomenuo, imao različite predmete i onda su me različite stvari interesovale. Tako da sam u jednom trenutku razmišljao da radim u Svetskoj banci ili u Ujedinjenim nacijama, pa čak i u diplomatskoj službi, na kraju krajeva i politikom da se bavim. Tako da je sa ovom mojom završenom školom ja imam zaista širok spektar mogućnosti čime mogu da se bavim i sve zavisi na to na šta ću ja sada da se fokusiram nakon ovog školovanja. Uglavnom u četvrtoj godini pomažemo studentima da nađu praksu u lokalnim preduzećima, bilo u firmi za informatiku ili firmi koja radi u kompjuterskoj nauci. To naravno zavisi od spremnosti studenta, ali trudimo se da im pomognemo da pronađu mesto gde će da stažiraju. Prvo da završim studije, onda master ili stažiranje u institucijama Kosova, a i da se zaposlim ako nađem posao. Nepisano je pravilo da deca karijernih diplomata uglavnom nastavljaju stopama svojih roditelja. Ni američki koledž u Solunu nije u tom pogledu izuzetak. Na odseku za diplomatiju i međunarodno pravo Ivan je tek redak izuzetak. Među njegovim kolegama su uglavnom potomci diplomata sa Balkana i Evrope. Podaci govore da dominiraju studenti sa Balkana, a samo ih je iz Srbije 10-ak. Praksa je dokaz da se na ovom odseku uvek veći broj kandidata prijavljuje. Diplomatija se kroz istoriju menjala, a shodno izazovima i studije na tom odseku se prilagođavaju savremenim tendencijama u ovom poslu. To svakako podrazumeva širok spektar predmeta zarad što boljeg obrazovanja budućih diplomata. Now there is a significant difference when you make the analogy with diplomacy, however. Za politiku i za diplomatiju postoji značajna razlika. Međutim, kada napravite analogiju diplomatije, jasno je da postoji nešto suštinski što dobijamo iz dobro sačinjenog nastavnog programa u diplomatiji. Zato studenti uče o stranim kulturama, antropologiji, o kulturnoj komunikaciji i slično. Imamo dobar nastavni program u istoriji i zakonima, a to je tradicionalno obrazovanje koje dobija diplomata.
Mi insistiramo da studenti pohađaju nekoliko kurseva iz ekonomije, makroekonomije, mikroekonomije, međunarodne ekonomije, možda kurseva u praktičnim elementima financije i znate, osoba neće biti uspešna kao profesionalni diplomata ako nema neku osnovu u tim predmetima. Trenutna praksa u diplomatiji je da treba da znate mnogo više o ekonomiji i osoba koja nema tu obuku neće biti u stanju da razume šta se dešava na primjer u Grčkoj ili Evrozoni. Nećete biti u stanju da objasnite šta se konkretno dešava ovde. Tako da su studije diplomatije još uvek dovoljno specijalizovane, kako bi služile kao sredstvo za studenta koji želi da postane diplomata. So it strikes me that the study of diplomacy is still sufficiently specialized as to make it an asset for a student who wants to become a diplomat. Američki koledž u Solunu nudi veću raznolikost u odnosu na balkanske univerzitete. To je ozbiljna institucija koja studentima obezbeđuje sigurniju budućnost. Zašto ne i sigurniju budućnost Kosova i kosovskih institucija. Kind of student that we've been able to recruit here and help move to the next level. Vrsta studenta koji smo bili u mogućnosti da regrutujemo ovdje i omogućimo da pređu na sledeći nivo njihovog profesionalnog razvoja je vrsta studenta koji će imati koristi od programa koji smo sačinili. Veoma bliski odnosi između studentima kao prvo i između studenta i univerziteta kao drugo i možda to što smo bili u stanju da omogućimo studentima da upišu najbolje postdiplomske studije bilo gde u svetu. To je dobar razlog da dođu ovdje i studiraju međunarodne odnose. Smatram da studenti koji su ovde sada iz bilo koje zemlje, imamo nekoliko studenta sa Kosova i oni rade izuzetno dobro. Ja radim sa studentima i za 4 godine poslaćemo ih negde u SAD i kada magistriraju, dobiju svoju univerzitetsku diplomu, poslovi će sami doći. Nedavno se jedan mladić iz Tirane, naš student, zaposlio u Svetskoj banci. They'll do a very, very good master's degree on top of their bachelor's degree, and then the jobs will come looking for them. I just placed a young man from Tirana in the World Bank. Nema državnog univerziteta, a sada ni privatnog u bilo koje zemlji Evrope na kome nema na filološkim studijama odseka za engleski jezik. Imajući tu činjenicu na umu, logično bi bilo da upravo ovaj odsek na američkom koledžu trpi malu zainteresovanost budućih studenata. Dosadašnja praksa ovdašnjeg koledža demantuje logiku. Interesovanje je, kažu nam, veliko i za ovaj smer. A ovdje i ne razmišljaju previše o tome kako je predznanje engleskog jezika budućih brucoša. Prihvatamo sve studente. Naravno da je važno dobro poznavanje engleskog jezika, ali studenti koji nedovoljno vladaju njime imaju mogućnost da usavrše znanje engleskog jezika kroz pohađanje kurseva koji se organizuju za brucoše. Dakle, kada dođu ovde, prilagođavaju se nivoima znanja engleskog jezika. Kada smo napravili program, pobrinuli smo se da studenti mogu da rade nekoliko stvari kada diplomiraju. Mi ih osposobljavamo. Pružamo im veštine tako da mogu da rade kao nastavnici u izdavačkom preduzeću, u marketingu, u odnosima sa javnošću, muzejima, bibliotekama, jer ih učimo stvarima koje imaju veze sa komunikacijama, sa medijima, sa korišćenjem tehnologije. To nije samo čitanje i analiziranje knjiga, to su veštine koje oni mogu da koriste u raznim profesijama. Tako otprilike izgleda šetnja po onom što bi u najkraćem bila lična karta američkog koledža u Solunu. Valja još pomenuti činjenicu da ova ustanova u svom sastavu ima i osnovnu i srednju školu. Kapaciteti su uglavnom popunjeni na svim nivoima obrazovanja. I đaci i studenti su u prilici da koriste brojne sportske objekte u sastavu koledža, ali i objekte u kojima se organizuju zabave. Koledž raspolaže i objektom za smeštaj studenata, ali su njegovi kapaciteti nedovoljni da ugoste sve one koji se ovde školuju. Zato većina njih traži i nalazi stanove u blizini koledža. Ivan je par godina bio smešten u objektu koledža, a ove posljednje godine i on i Ibrahim stanuju, mada ne zajedno, u neposrednoj okolini studija.
Obaveze na fakultetu im ne dozvoljavaju previše slobodnog vremena, ali se za 4 godine ipak dosta toga upozna u prelepom gradu na Jonskom moru. Një gjë që pak a shumë bën të mërzitëm kur ti ke në Gjilan, më thënë që do mungoj jeta e Seljanit. Jedina stvar koja mi nedostaje kad sam u Gnjilanu je način života u Solunu. Nedostaje mi organizacija. Kao student u Solunu imam redovan raspored, predavanja, večera i noćni život koji je sastavni deo života svakog studenta. U Gnjilanu je drugačije, jer u Gnjilanu većinska albanska zajednica koja nema dodira sa pripadnicima različitih kultura. To je mali grad sa puno mladih ljudi koji su neaktivni u svim društvenim sferama. To nije zbog omladine, već zbog institucija i uslova u kojima žive. Za mene predstavlja problem jer sam navikao na dinamičan život ovde. Kada sam tamo, grad nema šta da ponudi, ne samo Gnjilane, već i ostali gradovi na Kosovu. Nuk kemi njerëz të kulturave ndryshme, më thonë, edhe është pak a shumë, më thonë. Razlog zbog kojeg sam ja došao ovde jeste jednostavno da steknem to neko američko obrazovanje koje će mi omogućiti da razmišljam na sličan način kao oni, da vidim u čemu su oni bolji, u čemu smo mi to gori od njih i da to svoje znanje na kraju primenim i kod kuće možda stvorim neku sredinu u kojoj će mladi želeti da ostanu i želeti da stvaraju svoje porodice. Solun je bez sumnje lep primorski grad. Grci gostoprimljiva nacija, naviknuta na turiste i strance koji ovde obitavaju. 4 godine boravka u susedstvu za neke je povod da svoju sudbinu vežu za ovaj deo Evrope. Kriza koja je ovde već godinama aktuelna učinila je da interesovanje za ostanak u Grčku počne da opada. Tako da Ivan i Brahim svoje dalje planove ne vežu za Solun niti za Grčku. Ono što je sigurno, postdiplomske studije nastavit će i jedan i drugi. Ono što je bitnije za ovu priču jeste činjenica da obojica planiraju da svoje iskustva, stečena na prestižnim univerzitetima, prenesu u sredine gde su rođeni i gde su odrastali. Potreba za mladima koji su znanje sticali na prestižnim stranim univerzitetima je evidentna u svim oblastima života. A hoćemo li im pružiti šansu? Ostaje da se vidi.